Pa daj, kje je ta model, no, že fucking 20 minut ga čakam, človek, ta Ginger. Redheadi. Ok, daj, glede na to, da si brez majice, kaj je tvoja guilty pleasure pesem, ki jo nikoli ne zavrtiš v živo? Od... kak je že ime Lady Gaga? Just dance, gonna be okay. Če bi bil ti White Girl pesem, kjera pesem bi bil? Oh. I'm a Barbie girl. A sodeluje? Jaz bi stala bil DJ, no? Ne. Thanks, hvala. Intervjuj te gre odlično. A res? Ja. To sam zato, ker odpiram usta tok. That's what she said? Ja, res ni tega rekla. Slabo. Hvala ti za ta intervju. Hvala tebi. Mi pa, kje te bomo lahko gledali? 12.9. bomo pa v Kopru. Ja, tam ga bomo pa džuskali, okej? Peace. Šupak. Zdaj pa gremo vrteti.